бо ба ҷо овардани расму оин гурӯҳи ҷавононро барои хизмат ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел намуданд. Ин гурӯҳи ҷавонон нахустин даъватшавандагон мебошанд, ки аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷамъ омаданд ва пеш аз сафар чун урфу одат ҳар яке онҳо ном газиданд, то сиҳату саломат хизмати ҷавонмардиашонро адо намоянд. дар вилояти Суғд беш аз 1000 нафар ҷавонони синни даъватиро ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел карданд. Дар маросими гусел раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода, волидайну пайвандони наваскарон дар амфитеатри қасри Арбоб ҷамъ омаданд. Раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода гуфт имрӯз шароит дар тамоми қисмҳои низомӣ нисбат ба солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ беҳтар гардидааст. Аз ин рӯ ҳар ҷавони синни даъватиро зарур аст ки хизмати софдилонаро ба ҷо барои ҳимояи марзу буми кишвар омода шаванд. таъмини фазои орому осудаи ватан ва амнияти ҷомеа аз муҳимтарин вазифаҳои давлат маҳсуб ёфта. вобаста ба он таълиму тарбия ва рӯҳану ҷисман омода намудани ҷавонони синни даъватӣ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз пеш аҳамияти муҳим пайдо менамояд. имрӯз ҷавонони ба нангу номуси мо хуб дарк мекунанд, ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагӣ аст. ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳимтарин мактаби обутоби ҳаётро аз сар мегузаронанд. маҳз дар хидмати ҳарбӣ ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ ва муҳофизат кардани хоки поки ватанро меомӯзанд. яъне хизмати ҳарбӣ нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқи Тоҷикистони азиз мебошад. ин гурӯҳи даъватшавандагон дар маросими даъвати баҳорӣ нахустин буда бо гусели он нақшаи даъват дар шаҳру ноҳияҳои Спитамен ва масҷоҳи кӯҳӣ наздик ба 100% гардид. Комиссари ҳарбии вилояти Суғд Давлатшоҳ Мирзозода низ сухан карда аз ҷавонон хизмати софдилона ва сарбаландонаро талаб намуд. зеро имрӯз дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳо барои тарбияи ҷисмонӣ ва кор бо силоҳҳои оташфишонӣ пурра муҳайё буда аз ҷавонон танҳо хизмати покдилонаро талаб мекунад. мардуми кишвар дар симои хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ фарзандони бонангу номус ва далелу шуҷои худро мебинад, ки ба савганди ҳарбӣ ва халқу ватани худ ҳамеша вафодор ҳастанд. шумораи зиёди даъватшавандагон курси ронандагиро хатм намуда соҳиби шаҳодатнома гардиданд. ин иқдоми нек пеш аз ҳама барои ҳавасманд гардидани даъватшавандагон равона гардида, ҳамчун мутахассис дар ҷузъу таомҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат менамоянд. изҳори боварӣ дорам, ки шумоён ҷавонони бонангу номуси ватан сазовори боварии сарвари давлат ва халқи азизи Тоҷикистон гардида дар ҳимояи меҳани худ сарбаландона ва содиқона хизмат менамоед. дар чорабинии гусели даъватшавандагон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аскарон, волидайни онҳо ва донишҷӯён сухан карда ҷавононро ба хизмати пуршараф даъват карданд. онҳо таъкид намуданд, ки маҳз заҳмати кормандони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки модарону духтарон ва сокинони кишвар осоишта зиндагӣ мекунанд, зеро онҳо намегузоранд, ки душман ба сарзамини мо ворид шаваду ба осоиштагӣ халал эҷод намояд. мо агар имрӯз дар фазои орому осуда зиндагӣ ба сар мебарем, гувоҳи он аст, ки маҳз мисли шумо фарзандони сарсупурдаи миллат марзҳоро посбонӣ мекунанд, зеро посбонони ватан ҳамеша роҳати хешро барои осоиши мардуми кишвари азизамон фидо менамоянд
تا ناخلف هدف نامطلوب خویش را عملی نگرداند. باید قید نمود که آغاز ماه مارس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1995-2004 جمهوری تاجیکستان به خدمت حربی و توصیف رسید. اقتباس: خدمتچیان حربی که مهلت مقرر گردیده خدمت حربی را ادا نمودند ماه‌های اپریل می سال 2022 از صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به احتیاط رخصت کرده شوند. ماه‌های اپریل می سال 2022 شهروندان جنس مرد تا روزی دعوت به سن 18 رسیده، اینچنین شهروندان سن کلانترین جمهوری تاجیکستان که حقوق به تأخیر انداختن مهلت دعوت و یا آزاد بودن از دعوت به خدمت حربی را ندارند، برای خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شوند. پایان اقتباس. روزگار بعد مؤسسه تعلیمی به فدراسیون روسیه به مهاجر رفته بودم. بعد شنیدن آن که فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره دعوت نوبتی شهروندانی که سالهای تولدشان 1995 2004 به خدمت حربی باشد، همراه 5 نفر همسالانم با خواهش خود برای ادا نمودن قرض شهروندی خود در نزد وطن مادر با خواهش خود برگشتیم. من همه جوانان و همسالانم را دعوت میکنم تا که از خدمت وطن مادر دست نکشند. ما خواهش مونده با خواهش خودم به خدمت حربی رفتم. من 2 سال خدمت خود را به سر بلند تمام کرده و پیش خانواده اهل و ایلام ببرم برای من شرف است. ikinci فرزندم Atabay Ruslan جونتم خدمت کرد. خدا خالص خدمت ارزاد بلده برچه بزه اتایت کلا دده مخچما. در جمهوری تاجیکستان دوام یک سال 2 مراتب گسیل جوانان سنی دعوتی به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد. آنها در قسم‌های نظامی درس مردانگی و جوانمردی را می‌آموزند و برای حمایت وطن، منفعت‌های ملی و تحکیم استقلالیت دولتی سهم بزرگ می‌گذارند. گزارش مفنوشکر و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.